Kapitan Inteng! Makikita niya makikita, kwarap. Di ka din napinta sa balasang amagmag na dita kalsada. Along hair, tidakda ka matang. Anya balasa nga sasawag. Di magmag na di igi di tiala, di dadakamatay. Ha? Di manawak. Malamlambing samay, kwarap. Natuduan nga main. Kaya nan sa tipumudot Makinmanok nga tanay ta. Manok, dagiti ka ruba. Saan ka nagtagtagari? Tingnak tiliwain. Ano ba yung tiliwan? Malaming gayam. Papudutin ta. Ha? Nyangay, kwarap. Napudot di manok at iniliw ka. Kas jemot gayam ti kayat mo asawa na papudutin ta jay manok. Ipaburik mo't gayam. Isumay. Nagkapoy ka na ya. Naluto na, nalukningain. Ay kat maparang nga din na gumatang iti arak. Tarugyan tan apulutanain. Kasano ngayon no at namang birok iti day jay manok. Ay kat ibaga di mo nakita. Ibaga di mo amaw. Nagsimple. Isungay sa gana mo, dahito lamisa na paginuman ta. Excuse me man, paray. Di man siraan dahito pag naak amapan gumatang. Apay sir-sira. Birbiro kak jay chicken ko. Ay, mga no nakitam. Ha? Ay, awan mo tinakit-kitak, paray. Nangisit nga adatapingar na. Adat sing-sing iti may sasaka na. Awen, ay, nakitam gayam Ababa ti sipit na. Awen, iso. Iti pa nagtaraok na katkastoy. Kakakaok, ok. Ha? Ay, kuna man no kastoy nay. Kakakakak! Ay, iso. Ay, nakakitaan. Itay ko pa'y abirbirukin. Ay, diyak nakita, paray. Di mo nakita? Sana pulaos. Awan tinakit-kitak amanaw. Isong aglisikan dito pag na. Ay, pangbirukak nga tan. Tulungan tayo man laangan ni Kapitan amang birok ije manok na amapukpukaw kabadong. Ay, diyak lamasangot ang birok iti manok iti makin manok, maray. Itay pa'y nga minyag birbirok ni Kapitan. Gumata nga man kidi iti arak, maray. Imbag pa'y da ito'y arak alakok tamabili, ngam to'y bagas. 2 botelya, tigatangay. Nay, dua pa'y gayam. Apay, aginom kayaw? Asino ti kaduam nga aginom kabadaw? Ay nainteng, uray no agmalmalem kan agpatpat nagkang agbirok ija manumaw, saan mon amaberukan? Tapay asaan. Napanlang nagbirok met iti asawaan na. Uno chicks na. Ay ti kunamkit di akat pinartidan. Nagturad mo din ang partin. Manok ti kapitan, partin na. Ay kunagtumot ngamin kan kaide nga ikulong mo. Angam, anya tinaramid mo. Binaybay anakawalang laeng. Anya nga ita, awanan Ay, ayan ni Kwaraw. Nay, apay abiro kam kanyak ngay. Nagmalmalam ajak nakita ni Kwarog. Ipabirok ko man, di manok ko. Saan nga mo ni Uncle Gaw? Ngadak dito yung makiin-inumkan ka, tataba daw. Apay nga min anaskin na mamon na ngay. Sigurado nga minabirbirukan nakmanayin. Tapay aya. Ibaw nakmanan na. Minya ba dito ang uncle mo? Naglay nga gibaon. Kat nutila pang ibabaw na nakanyak. No ibaw ni Antay, imbis nga iso timapan, sakit ibaw na. Iso nga ron asaan ka pa'y langag pare-parang. Ibusin takid di apulutanin na ito'y manok na. Ha? Manok ni Uncle ko na ito'y pulpulutanan ta? Way, berberukin na. Ay, Kung nakangajak amaw. Wala nga ngay punnoking kwa na. Sige, Kwaraw. Agsyat takid eh. Imbes nga umayak gumatang iti Ricardo, ay saanan? Umayak laangin makinistoryakan ka, Maray. Anya nga iti istoryaan ta. Ay, jay man manok ni Inteng nga napukaw. Ay, saan na nabirukan? Mabirukan na pa'y ayaday, jay. Pinulutan dan Maray. No asino man ti awanan baen anang pulutan. Maray, adda malagip kaw. Anya day ta, Maray. Kano imay gimatang ni kabadong iti arak, dito'y tersinak.
Kasla ibagbagam nga iso tinang pulutan ije manok ni Inteng. Adalakit di kadwana Ay katun Asino nga ta ti kadwana? Dayta ita tidakkel asaludsod. Nakitam ni Kwarog, Maray. Saan ba't, Maray? Amangan mo't no iso ti kadwana. Birbirukak ni badungkaw, Kapitan. Ta saan mo ten anagaw away manipod itay bigat. Ay, di mo birukan kanyak tadyak indul-dulin ni Badong. Damagaklaang ano nakitam ni badungkaw. Eh, kung nanamit mapan gumatang. Naggatangan na ngay nga ta, Kapitan. Eh, di ta asidag atirsin ha. Alangan mo't nga umadayo pa lang amapan ije bikol. Kaya't mo asawain, di ta tersina ni Marikwanang tinapan na naggatangan. Uwan iso ni Marikwanang, di pagdamagam. Ay na, Kapitan, kasanong agdamag akin kwa na, kano adda sungsongi na. Ay, gagangay ti baak teta. No agdamag kalaang asaan ka agumatang, pero may tikusilap na. Eh, di gumatang ka ngamin. Kano ba sila ang tigatangam? Ang kusilap lata. Pasensyaan yun at baak nga ron. Talaga akas ta ti baak. Kag si kangay mo't, Kapitan, sa dino ti papanam. Girokak jay chicken ko. Saan pa'y mo't anagaway? Saan nga rod? Maala, bayam, Kapitan, tainton masabat kaw. Ibagak nga agawi dun. Tatabadang! Ay, tatabadang! Ay, nakaturog ka matay. Sabi nga, nakadumog ka mutlat talitan. Nakaturog ka talagan. Igupon na ba'y kumati, nakamalukong adigaw, nagdumugan na. Jak mabirukan ni Kwarog. Uray di manukaw. Jak mabirukan. Ay, narigat ti mapukawan iti taraken, Inteng. Ay, kanuuray ni pare Badong ka birbirukan ni Maretuyang. Ay, nagpupukaw damutan. Saan la ataraken? Ang uray tao, agpukaw. Nunap na pananda Ay, nagsimple a panunutan. Panunutan ti anya. Jay mapukpukaw a manok mo. Pinulutan da pari Badong ken Kwarog. Pinulutan din. Ay, katuan awan damot adwa. Sana mabalay nga ramidin da dahi ti manok ti Kapitan. No ti tao a makasidsida iti manok. Saan nan a panunutan? No asino ti akin kukwa iti manok. Ay, napanla nagaram ti manok ko. Iso saan ang nakaawin? Tuyeng! Tuyeng! Ayan na dyan kapay. Ewan ni Nana Tuyang dito, tatabadang. Haping awan. Kitno balay ko na ito'y ayan mau. Kaya't mo asawan, dito'y balay mo tinaginuman ka. Kituang, nakaturog ka pa'y nga raw. Ay, sumagaya makadigdig ko na ito'y rupak. Una, na ipasubsub ka iti sa nga malukong adigaw. Ay, wain, malagip kaon. Igupag ko ma. Nakatulog ak matay. Naibusan ti pulutan ta. Uray ti arak, naibus matay. Ay, kitagawid ako na. Kasano ngayon dun makakita tanto manan iti manok kamalamlamain? Ay, kitiliwin tanto manin na. Lamawin ta, tapno pumutaw. Apay, sa dino tinagapwam. Ay, unay kabatid to yan. Umuna nga dang ko pa ilang nito yung daw, nakabanikas ka na masangpuda. Ha? Song batam ti saludsod kaw. Naginom kami lang kini Kwaraw. Kunakun ka. Naglamang kayo anaginaw. Nung makita na nga gininom mo, may naktumanan banbantayan eh. Asinaw tigim matang itarak. Pati daytad, damagan pa eh. Saan amabalin nga umunag ka dito'y balay? No saan mo asong batan amin dagiti saludsod kaw? Siyak, tigim matang. Nangalaam iting gatang mau. Ay, kikwartak mo ita. Awan man ti kwartam. Siyak lang tada kwarta na kadata. Apay, si kalangaya. Katun may. Nakabulsa lang jay kwartak iti daster kaw. Ngam idi kitaan. Naksaya
agasaw. Ay, pabasulin nak maday. Kay, asino kumangay ti sabali nga akin basol? Adda sabali ang mga la? Kit amangan nga, nung taray ti pusa. Wino, Ay, isik di ka. ang pagpabasulam! Namin anon akinupkupitan naksika, badong. Namin ano ngay bagbagag. Saan ka pa kinupkupitan na pulos ah? Kanayon ngagpukaw ti kwarta kaya bulsa. Yaklag tagtagari idikal. Sana nga kupkupit to yan. Kinudungdungun kay ti kastaunay. Apay kumakupitan ka nga. Antay, anya iti mapaspasamak kini Uncle Kao. Kas makita mat. Adda ijay suling ngagsasaibag. Unya ramot. Anya iti pagkaskastaan na. Ay, jay ngarod na po kaw amanok na. Ha? Anda na po ka amanok na, Antay? Agpudno ka, kwarog. Ah, Iso ka di dyan nagsangwan nyo kanit tatam abadong. di ka di malamlamin amanok at iniliw na. Anya amalamlamin. Nabasa siguro, Antay, iso amalamlamin. Tiniliw ni tata ba daw? Kuna na papudutan na, ngam inlamaw na mo't tinadagaws. Day tangarod ti ibagam kanyang kalmo. Ah, Tapno sumardengan nga agsasaibak di tasulay. si karatan ti pangibagak, Antay. Si kanton ti mangibagakan kuana. Sige. Di manaw, apagladladingitan ni Uncle Kao. Iso di pinulutan mi kinitata ba daw? Ay, kunakon ka. Ay, nabayag at tinartarakan ni uncle mo day jaman ok. Ika, sabali lang, timang sida. Nimot nga min tata ba daw? Nakita na malamlamin, tiniliw na adagaws. Amangan no isumot lang timang tiltiliw ka dagiti daddo maamanok, amapukpukaw dito barangay tayaw. Diyak mo, Antay. Mabalin nga iso, taugalinan ti kasta. Yakon agibat bati iti uray 5 akwartak ije balay may maray. Tapay? Na, kano nagpigsa nga agkopi ni badungka? Aya, no kasta, kinupit na diin may nainggatang iti arak, idi na minsan. Katwan maray, at dayamot kwartana. Kadya pinulutan da amanok, tarakan ni Kapitan. Ay, sus, nakababaingkin ni Kapitan. Ay, wala. Manok ni Kapitan. Ingka katiliwan, apulutanan. Anyalaan nga iti bagbagan ni Kapitan. Ay mapanak ije barangay haulmaray. Mapan ko kasarita ni Kapitan. Tata ba daw? Nakitak ni Nana tuyang anapan ni barangay haul. Bayam, mapan siguro makikapi ah. Ha? Mapanlang makikape? Katwan na. Mapansa mo tagreklamaw? Ha? Sino ko matireklamo na? Siya? Saan siguro? Huwag mo tamo kabasol ko kingkuan na. Apay ko mga reklamo na ngay, katuyang ko na ita. May nakainreklamo ni Marito yan. May nakinreklamaw? Taapay ka na. Kupitam ka no. Ha? Saan laan na minsan? Adon adaras. Ay, saan mo ta? Mabainak mo ta, mangkupit kingkuan na paray. Apay ngamin na masapaw nga kupit ka. Saan ko nga rot ako kupitan? Agbiro ka iti kwartam. Tapno ada gastusam no nakayat mo agatangan. Ay, makabandog nga rot ang trabaho paray. Ay, di mo kupitan ni Marito yan. Kano kupitam, ipapulis na ka. Imbaga na day ta paray. Kaya maminsan pa nga agpulutan ka iti di mo manok. Ipapulis ka man. Manok mo ipagbagam mo paray. Ay, tiniliw mo di manok ko. Ay, manok mo day ay. Ay, ka mo ah. Nabayag ang binirbiro ko. Dinamag ko pa'y nung nakitam. Kudway, nagkakakaok tapay. Imbis ngamin nga inamin mo at tiniliw mo, naglibak ka. Iso arumbangkin ka, kahit ipapulis. Ay, unay kamutin paray. Saan mo takas ta ah? Manok only, ipapulis na ka. Manok unli nga. Nakamanukan ang manok. Ha? Imbag kumamit no manok mo. Ay, Yakla nagtagtagar idi. Gaputa agkumparita. Ang no ulitin pa. Walang kumpa-kumpare. Ipabalod ka. ay, makapanervyos kamot paray. Saan mo takas ta ah? Diyan ko nululitin paray.
Aw, nagadot yung labas ang manok dito'y abay tao. Naglulukmag na aw. Ay, diyak kaya takitain ko, anak. Tabay, mate. Ay, sus. Delikado akon ka ni Uncle Mau. Winarningan na kon na minsan. Ay, kasta ka day. Wine. Iso ajak kaya tatalyawan da kita manok. Di nga rod balasang tikitain tatatabadang ha. Dahil aw, nagsiksiti pan nagnanaaw. Wow, witwiw. Kita makumit kita kanyak ni Nana Matuyang. Ipatalyaw mo pa ilang magkanya da kita babalasan. Ayaw na nga. Agawid akon. Narigatan no may nakpailayan pa ni Nana Matuyang dito. At danto manan awit na pangaur. Ay na, tatabadong, agnakam ka ngamin. Nudakas, saan mo nga aramidan? Ala, sige. Didang tinagibusan ti Sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. Paray, naggagit mo ni Kwaro kay. Apa anak ko na ta paray. Hindi kalman, nakita kag linlinay, dita ikit ti kalsada. Ita, agbalbalsay, iti balayaw. Ay, imala kanyak. Numalpas nga agbalsay, ganyan nga ti sumarunong aramidin na paray. Agsak daw. Iso, ti parasak daw. Anya nga ron ngay. Nagagag nga ron. Uray jak ibaon ko, amo na ter aramidin na. Ay, nagagit at talaga. Enteng, adan paglutok, nakabalsig kan, Nalpasan ah. nakasakdukan iti paginaw ko inton madamdama. Nalpasan ah. Nasaya at met, nunalpas mo amin nga inaramid dagita at trabahom. Itay pa'y analpas. Nay, kasano nga'y amaluto da ito'y kukod, kat naibus mo't gayam dagiti Ricardo. Ikanak iti paggatang ka. Ingkagatang. Wen! Oh, da ito'y nga ti nga gasot. Eh. Laya, asin, kan paminta, tigatangam. Sige, tagsublia ka dagos. Wen, darasam. Warog, adar aramidem. Waswasingak da ito'y tricycle kwantay. Tamapanak agpasada inton madamdama. Adda kanu pangibaunan kan ni uncle mo. Pinagbalsignak iti pagsungrod. Pinagsakdunak pain. Ita, ibawnak manain. Ay, mapan ka gumatang pay iti Ricardo. Darasam. Lumalpasin na da ito'y aramida kantay. Una, ti mapan gumatang iti Ricardo. Tawan sa bale, amay baon. Apay ka di nga gapapura ka, kwarog. Mapanak nga minagpasada. Naskin nga umadayuak, tabaon abaon danti kananggal ka. Kano si kansa, mati kanayon nga ibabaw ni uncle mo. Ewan nga raw. Siyak matlatan ti makikita na. Mabit lang, taalaag ti Ricardo. Oh, atoy. Dahito yung matibaryaji kwartam. Agyaman na kagawad. Mabanakaon. Namin ano ka man nga agsubli-subli gumatang dito tersinak, maray. Nakamano akon asubli, aya. Nakasangapulo kan asubli. Ay, kasano mo ngamin maray. Pulos, ajak maibaon ni badung kaw. Nagsadutan ngay. Uray, ibaon kaw nga umay gumatang iti kape. Di na kaya. Lukasta, sa doubt. Di saan mapagkapkap yan? No ibaon ko amapan agaraon, nagado areklamo na, naasok ka na. Ay kat saan mo apakpakanan ano kasta? Imbag pa'y nga ron ni Kwarog at nagagot. Ay wun iso ti kanayon ko amakitkita nga agtrab-trabaho di tabalay da kapitan. Katwan, iso pa'y ti kanayon nga ibaon ni Maribana nga umay gumatang. No adda kumamot ka anakan mi akasta kagagot. Ay nasaya at di urag tugtugawak laengan. Nga mao mamutin ni Kwarog. Iso mapanlakan no agpasadan. Tapno saan akanayon nga ibaon ni uncle na. Nay, anya itayon tigatangag. Ay, nalipatak mo taon. Day takot nga min tanagado ti istoryam.
Malipatan pa yung tigatangam. Ay, agawid ak pa'y maray. Tainak man lagi pun gatang. Kat lagi pam dituyin Apay, masapol nga agawid ka. Ay, ijay laang balay miti pakalagi pak maray. Ay, kat agsublikan tuman nga rodan Apay nga awan ni Kuarog dito'y paradaan da, paray. Apay, di mo ayam mo, na pan nagpasada, paray. Waswasingan na gayam di tricycle na niya. Wain. Apay, ay, sapsapulam na dyan, nagagat ka na kam. Ada ko mapangibaunak. Ibaon mo manay. Nagagat nga ron. Agpada kayo, kanituyang ko, nalaing nga, gibaon. Asino ko mati sa baling nga ibaon ka. No, sana ni Kuaraw. Alangan mo't nga ibaon ko to'y bagit. Ay, nagtugawa man pa dito paradaan na kwaraw, paray. Ilum-lum mga kanituyang ka. Ha? Apay nga ilang mga. Ibaon na nga rag. Amom kanyak, paray, jak kayat, di may babaon. Agpadata pa rin. Sa payawan sa balya, may baon, no saan laing nga siya. So, nasaysayat ng limangat. Agawid ak taw, inton pangal daw. Inteng, nalpastan anangan. Kawin. Itay pay. Nakapalpaak pa yan Kat, anya ngay ti aramidam dita. Nakatugaw. Aging ingat amang kita kadagiti aglabas at tao dyan war. Adda agur uray ken ka ijay lababo. Bayam nga aguray. Agur uray dagiti iinnawam. Ay, siyak ayat aginaw. Ha, ita ka lang nga aginaw. Tatunggal malpas tayo amangan. Rumwar ka adagos diti balay ajak ammo no sa dino ti papapanam. Ay, kwa. Mapanak pa'y man agpaangin ijerwar. Nilatan ko arog ti ibabaon mo nga aginaw. Kaada nga ron, di iso ti ibaon. Kat, kasano ita taawan ni Kuarog ang maibaon mo? Sumangpet na dyan ton madamdama. Yuray mulatan kan kwa na dagiti innawam di talababo? Mapit lang Kuarog! Hoo! Adakan! Ay, awan pa ni Kuarog. Saan pa'y asimbangpet? Iso asikan ti mapan aginaw. Ay, yuray ko naginggat madamdama. Ta sigurado asumangpet. Paglutok ko manibadong kumaray, tagodo nga, ngamawan mo. Ay, kat inlamangan na kamanin Ay, talaga nagsadot. Nuapay mo. Oray ka ni Kapitan. Sadot ka mo, nilaangan Kuarog ti kanayon na nga ibabaon. Imbag atada ni Kuarog ang maibaon na. Maumamat ni Kuarog Kasanuak ngay ang makaudong no awan maibaon ko nga agluto kun agbantay di tabalay may. Narigat anya no nasado ti kabalay mo. Ay talaga nagrigat maray. Anya nga tayo ti aramidag tapno aggagat ni badungkaw. Iteng, nalpastan anang rabi Ay, win. Nabsugak. Papaitan ti sindata. Kat, anya pa'y laeng ti aramidam. Nakatugaw manen anya pa'y kuma. Di mo pa'y nainawan dagiti nangananta itay aldaw. Nainayon jay nangananta ita arabi Ay, adun? Siyak tinagluto. Iso asikamot ti rumbang nga aginaw. Ay, ayan nga minje nagagat akaanakak. Saan pa'y mat anagawid? Saan anagawid? Rabin? Napangarod nagpasada. Ay, isunton ti aginaw no sumangpet. Di ka lamabain. Nanganam, ipainaw mo iti sa balay. Di ka man agdanag tani. Nagagat di ka anakak. Ay, agab-abuso kamutan, inteng. Kasanod no saan nga agawid ni Kuarog? Apay kumaasaan nga agawid? Magnam na makalatan kan kuana. Anya, birbiro kam ni badung mau? Ay, won maray, taidikal kalpas mi anangan. Nagpukaw mutan akas laasaw. Ay, unay mutan, kasla majek. Iso kumakit ti paginawag. Agasam ngay, siyakla amin na intag-trabaho di tabalay may. Way na, makitkitak nga rod asumaksakdo ka. Agbalsig ka pa'y,
agluto ken aglaba ka. Una, no oras ti pa nagtratrabaho, agpukaw ni badungkaw. Kat, sa dino nga iti papapanan na. Jak man am umari. No oras ti panangan, ay na agawid. Ay, talaga dakkel parikot day tamaray. Isong arod ti pakaburburi-burak, maray. Dayto yan ti ultimatong mo, Inteng. Awanan ti pasipasan siya. Ay, di mo man ipakipakita mo't na itabalunod. Ay, apay kit din asan. Nasken lang makita dagiti do nagdadakkel amatam. Tapno amom ti pagbanagam no agsadot-sadot ka. Ay, uwan, amok ti aramidak. Ha, anya ti amom nga aramidan. Ay, nalipata kung timbagam kanyak. Makitam dayta. Kwa, Kaibagbagak lang kan ka ngam nalipatam adagaws. kit no nagad-adu mo ngamin. Kunakmat kan ka akalpasan nga aginaw ka. Aglaba ka. Kalpasan na, aglampaso ka. Kan agkaraid ka, ija arubayan. Ay, aga, sabmantikin na aduna. Ada reklamam, ha? Awan, Ha? apay ada reklamo. Kunak ano adata. Wa, ay urayak man di kwarog. Ay, mabalin. Taiso manan ti ibaon mo. Ay, saan? Jak ibaon, sakti ibaon na. Ha? Sika inteng. Sika ti ibabaon ko. Ah, Iso asaan ang mabalin nga agibaon ka iti sabali. Pangantan to yan. Na, itakala sumangpay. Kaya una, panangan gaya may. Awan ti makan. Tapay, jak naglutaw. Ape, asaan ka naglutaw? Kit nakatugaw ka lang mo dita. Ay, ka siyempre agre-relax ak gayam. Makarelax ka pa lang ay kit mabisina ka. Naamiris ko ba daw? Alas kun asikamot itatagluto. Anya, aginaw kas kada aglinis dito balay. Ha, sa lamin ang. Ay, sana mabalinday ito yan. Jak umanugot ang kastor ti mapasama. Ay, kat makamu ka. Saan mo tasyak ti mabisinan? Punay kamutin to yan. Parigatan naklaunay mo tayo. Rombang lang! Baliwam day takinasadok mo. Tasyak, nauma akaun. Ha? Sa laminal! Umunag kan inteng. Anya aya ti aramidam di tarwar. ay urayak nga rod ni kwarog akaanak. Apay amasapol nga urayam. Urayak, takasapulak. Nagad-adu mo ti ipapaaramin mo ngamin. Ado ayamat. Na, Ibabaon ka laang mat nga aginaw. ay nagadu day ta innawak di talababo. Agasam day ta aka nga to nangay. Nangat nga to gamsyak. Nay, adda sumungad at tricycle. Ay, asus, si mangpet-met lang tinagagat aka anak. Adan aginaw. Na. Ay, darasam kwarog. Umay kanta, ada mangururay kanta. Warog, adda kagayam dito tersena ni Marikuanan. Nangad ka ka din? Unantay, nang restaurant ako na. No makita na ka ni uncle mo, sigurado nga ayaban na ka amangan. Kat paginawin na ka kadagiti na urnong a plato. Nangana ko nantay. Anya itayan tikat gatangam kwarog. Soup drink, nana. At itibayad ka. Uwan, mabit lang taikan ka iti soft drink. Oh, atoy. Thank you. Sige, inakaw na nakwanang. Antay. Da kayo latan ti aginaw itinanganan nyo Ibaundak manan. Sige, inakaw. Apay nga men, tani pa'y lakwar, di paginawin niya, umaray. Ay, ni nga min inteng, nagsadok. Iso ano awan maibaon ko, ni kwarog laktan. Ay namaray, mapan mo tulungan ni badong mo. Na, apay kumatulungan. Kat nagmayat ti tutugawak dito sangwanan ti tersinam. Itay pa'y nga karasuble nga agsakdosak daw. Kunak nga may nga isakduan nak iti pagdigos ka umaray. Ay, mabannog matin Imbaon ko pa'y ang agluto. Takayat ko, ano agawi da. Addan nakadasar amakan iti lamisaan. Kayat mo, automatic. Ay, katuan na. Napanmot ni Kapitan iji pagsaksak duan.
Nagkita dan dagiti ang kumpari asadot. Na, agsakdo magaya mo ni Kapitan. Yun atawa ni Kwarog ang maibaon na. Nga kay pare, nakasakdo kan? Ay, maudin da ito'y. Tanapunok mo tanjay dram. Ay ka nalpas nga rote na, ti trabaho. Anya nalpas kayo no agluto akpay. Nay, apay, agpadpada talaki din, tararamiday. Awa mo ngamin ni Kwarog nga ibaon kun. Siyak pare, nung amin sa anak nga tulnog kinituyan ka, pang-urin na. Mabaling ka na, tagreklamo pare. Ay, ireklamo mo nito yang mo. Wala, tanaglay nga gibaon. Ireklamo sa mo ni Banang Ang paray, pangireklamo ak ngay. Iso nga agtong paltan sa latan. Badong! Ay sus, pupukawan na ko nituyan ko pare. Yay. Nagbayagkan! Ay, agawid ka na! Wine! Agawid akaon! Ay, kinakon pare. Aggagagit ka, Wine. Ay, wan! Ay, uray si ka. Ay natatabadong kan Kapitan. Saan kayo ngamin nga agsadot-sadot? Laglagi pa nyo. At ikinagagat, ipaay na tinamay itibyan. Ala sigay! Ni Kapitan Enteng! Kwarog, agkapi ka pa'y Sana nantay, ang mga numaladawak pa'y. Makamu ka. Sige, mapanakaon. Agyaman aklangan iti awis yung kanyak akapay. Sige, Kwarog. Nakaon. Agananad ka. Nasapa mo ni Kwarog. Si Gudmat ang masapsapa ni Kwarog. Nagagat nga agpasada iti inal daw. Mga sawa ko mga rod tapno da para luto iti kanin na. Ay, saan pa'y siguro adimtang tigasat na ang mga sawa. May sa karton man noodles. Kan may sa karton mat adilata. Nagadun nga'y. Abastok day tayo iti makabulan na nakwanang. Sige. Mabiit lang nga raw, tamang ikartunak. Sige, kuwintaan mo tayo numano ti bayatak. Ay na, mga sawa ka ngaminin Kwarog. Mga sawa kang agpaisaon. Sige, tamang ikartunak iti noodles kandilata. Abay mo tanak ko naman mga asawa kang kail. Tapno da para lutom Saan puro instant amin. Gapulang ta nakita yung agim matak iti noodles kandilata. Ibagayon kanyak ti kasta. Wala. Para iti pagsayaasan ba timbaga. Naguray kayo kadilang. Jak to pa'y madanagan. Naimbag, nakita ka dito, pare. Apay paray. Kaya't mo, tagsida iti tarong ken pichay. Ay, una. Tarong kan pichay ko naman. Ato'y pare. Ikang ka, iti siday niyaw kini Maribanan. Uy! Ay, manungay amin dahil. Bayadak. Paray. Sikamit, pare. Itid ko alibriking ka dahi ta. Tapno, maramanan niyo mo da. Sus, agyamanak paray. Nagmula ngamin nituyang ko, pare. Iti taraw, ken pichay, iti arubayan may. Kat medyo adumay, kat isa paramanan ka mo da. Ay, taati pagsayaatan na. Taada asawam. O di makasida ka iti fresh anatan. Saan akas ka ni Kwaraw? Apay ni Kwarog, pare. Awan nga ron asawa na. Di awan naglutaw. Puro instant, kanin na. Ay kat nayuna nga ro din na. Titid ko king gaanatang, pare. Tapno ikamutay ni Kwarog. Ay, sige man. Ay, agyamanak man. Pare. Nangalaam iti dayta, inteng. Integ ni pare Badung. Mula ka nun ni Marituyan. Ay, naimbag pa'y ni Marituyang. Tanag mula gayam itinateng. Una ron. Aduti na apit da. Ay, tinasayaat. Agmula akmet itinatnateng. Iso agumatang ka iti bin Tapno adda maimula iti arubayan. Da talaga yan. Malata mga laak iti ado. Basit laeng tay kabaelakmet nga imula Ay, unan niya. Ay, di mo subsobraan. Tasayang, nujak maimula amin.
Nga day tangkay. Bunga ti tarong kan pichay. Itad ko kan ka. Ha? Ay, jak masangot aglutaw ang kain. Ay! Sapay na imas dagitoy. Una, ng mabayag aluton da kita. Napyati dilata ang kain. Awan ki di tiap mumbet Numabisinak, lukataklaan, o di mga nakaon. Katin ako nagpasata. Ay, maditi instant ka na yung ipapaunag. Ang kain. Mangan ka iti nateng sagpaminsan. Adalam nga minti agluto. Mayat instant. Makatipid ka iti paglutaw. Makatipid pa iti oras ka. Ay, na yan ay ati biyag ti may sa abaro akaskan ka. Siya man lati mang luto para kan. Ha? Ay, thank you, Angay. Sige, tayo nakapagdigaws. Oh, dito ita namang rabi, Angay. Ay, sakti nagluto iti si Daan. Di makipanganak ka talaga. Uwan mo ta. Ay, mabitlahan tayo nakmangalay ti mainaw. Anya mainom? Mineral? Nalamis asop drink dahi tao. Ay, una yan ti aramidam. Ha? Dahito iti pan nakadanom ko, Angay. Mayat ti lamis na. Sada nasaya at dayta. Apay kumasa na nasayaat. Kat makan mo't amin dagitawi. Taraon. May mayat matlang adanom ti inumun tangam soft drinks. Masapaw akita mo't ti pagsayaatan ti bagima. Puro dilatamit. Wano instant noodles. Kas kada soft drinks. Ay, awan na. Enteng, apay nga itakalaan asumangpay. Kasano? Kat sakpay tinang luto iti nateng iti balay ni Kwarong. Anya? Unata, ultimo natang. Di pa'y makaluto. Kasadot na. Ay, naruwam ngamin iti instant. Ay, madanagan pa iti aramidin nan. Ay kat ikam iti nateng anala ka amaluto. Nadlaw ko, asaan pa yun nga aglut-luto iti inapoy. Ay, piman ni Kwarog no kasta. Awan agluto, iti kanad na. Masyanak iti ka anak ka. Nagagat nga pasada iti naldaw. Masapa, ang marabiyang nga gawad. Ay, awan piman para luto na. Anak ko nang, may saman nga instant noodles, energy drink and soft drink, mabisina kaon. Dahita ti pangaldawam. Kasi ti sigod masadot ako nga glutaw. Ay, agluto ka ngamin tapno ada pangaldawam. Gawid ak pa'y lang nga glutaw. Sanang, isupay ti mapasadaak. Kwarog. Instant noodles maday. Un mo ta, tataba daw. Ato timulak atong say. Itad cooking ka. Yawid mo. Nalakalutun na ita. Naimas dayta. Wait, kitagluto ka mutin Kwarog itin na po Paris na daytan. Aya? Wait, isot aramidam. Tapnusan na puro instant ikan kanam. Mayat ko ma. Hanggang sana ka naruam amang mangan iti kakastaitan. Anya. Enteng, ni Kwarog, intaray da kano ija ospital. Anya? Mapad mo kitaan ni Pari Badong. Ta isuda kano tinangipan ka ni Kwarog ija ospital. Ay, dahito yan ti kunkunak. Dinto ngamin dumngag iti saaw. Ala, mapan kakit din. Sige, mapanak. Tinasayaat. Dumagas ka iti balay ni Kwarog. Tamangala ka iti masapsapol na. Kas kuma iti bado, apagsukatan na. Ewan! Ay, ada ka magayam dito paray. Wait, paray. Imbaw nak ni Kwarog ang mga alay tibado na. Ay, da kayo gayam tinangipan kan kuha na iti ospital. Wait, paray. Tinadwak nagitipada na tricycle driver. Ay, agyaman na ka. Naimbagtad da kayo. Ay, katunya. Alangan nga umay da ka pala nga yaban. Kitawan kamay. Mala, siya kung ti makaamo ka ni Kwarog. Ay, isurum laangan noan niyang ospital tayan na. Sikati makamo paray. Dumungag ka nga raw. Tayo baga. Eh, kumusta ka ngayon, Kwarog? Inanggail, iso nga gisakitak. Tanda ka nagtubo nga bataw. Ada nagtubo abato? Iti unag tikidnik ang gail. Anya? Siyempre alangan nga itiruar ti pagtubuan na dahi ta abato. Naisem kan tumot iti soft drinks. Kas kada instant.
Maopera anak kanuang kay. Urayan Basta tinaskan ka maikati nagtubo bato. Sigurado adakal ti babayadak di ti ospital lang kay. Saan aday tati panunutem. Bayan, tasak ti makaamo. Agyaman na kang kay. Kumusta ni Kwarog, Inteng? Saan la ang anabatoan ti kidney na? Ada pa'y gayam ulcer na. Anya? Kuna ti doktor ang mabalinan arumwar ni Kwarog ijay. Ta ijay tun balay na nga agtumar kadagiti agas na. Ay, kaasimot ni Kwarog. Imbagak nga uray dito ipay balay nga agyan. Tapno mabantayak. Kaya nalaka ako yugan nga agpapaloan. Ay katuwan Inteng. Naimbaglakit din taada ni Kapitan ang mga sikasukin ni Kwarog. Ay katrumbang lang mo takanakan nakit nga lang. Kasano? Nausam ngamin ni Kwarog ang mga iti chichirya. Gapoy tinapasama kinikwaraw. Kasla mamati akon, amaditi kanayon ang mga niti instant, tuyan. Depende siguro mo't iti resistensya ti bagay. Sa bagay mo't kidi timako na, napalaluan ni kwaraw, tinangan ka na kita nga instant. Garod kanayon kanumot ngamin abagbagaan ni Kapitan, ngam di na mo't ipangag. Sa pala maagasan mo't lang ni kwaraw. Kamudyanan na, nakaruwarak mo't lang ni di ospital. Ay, nagasat ka ata, maagasan pa iti sakit mo. Iwan nga rodang kail. Manipod ita. Dito'y kan balay nga agyan, tapno bantayan ka. Wan! Unang kail. Masapol ang maimbagan ka. Tapno sa anak ang mapukawan iti kaanakan. Nakasaganan tilamisaan. Mangantayon, Inteng, Kwarog. Uod man tani mabisinak. Mangan kan Kwarog. Unang kail. Adda bagas ti kamuti anailing ta. Adda ugot ti kamuti nga adda kamatis kan bugoong na. Kagronani ti amin, adda sile. Ugod ti kamuti ti masida. Bagas ti kamuti mo't ti makan. Ay, di mo kunain asaan ka amang mangan iti kakasta. Di kay agdanag. Taaddain na po'y kan pinakbet. Itatada ka dito balay. Nasken asurwam ti agsida iti natnatan. Kan mangan iti prutas. Unang kail. Nimbaglakit dain. Tadagayang mulayo akamuti kan natnatang. Una tapnusan apuro magatang amin akang kanin tayo. Naimbaglakit din tadabang kang tapagmulaan taba daw. Way, tuyang. San abali nga wan kwartata nga daw. Tinaskain. At dabang kagta, mulmulaan ta itinateng kang prutas. Pudno, ti kunani ka ba dong marituyang? Iso akaadwan nyo ti imulayo anatang, tapno mangyag kay tumanan iti ilakok diti tersinak. Kaya't mo, taglako itinating nga agapo dito lugar tayo marat. Katuan ngamin, mabutengak nga agangkat iti lakok. Manipod iti adayaw, tajak amuno kasanaw. Anya? Woy na. Saan matkit di nga amin kat maday tinatengda. Iso amas kay kayat ko dagiti aggapo kada kayo. Taamok, anadalos! Kalpasan ti mano follow up ni Kwarog, madlaw ko kat mayatan. Uy, kuna ti doktor, agasan ng ti sakit na. Nasaya at metno kasta. Ibusan na pa tinabat-bating agas na. Agawi din iti balay na. Nagasat ni Kwarog. Amom, dagiti dadduma, saan dan analasat ti kasjay asakit da. Ay, ata siya. Ingkarkarara ko ang makalasat ni Kwarog. Ay, awan na mapukaw ti chip tanun. Agyaman nakiti pa na nga si kaso yung kanya kang kail. Diyak amuno kasanuak nga agsubad kada kayo kiniantibahanang. Ay, di mo panunutan data. Itata dakan diti balay mau. Rugyam, ti agmula iti natnateng. Kamuti, patani, balatong kandado mapahay. Unang kail. Kita ma, di mo labsan.
Ang mga no mabignat ka no trabaho ka. Di ka agdanag, Uncle. Aganan nadak itan. Very good. Ano sabdag mula kan agluto iti ka na? Narigat no puro pasada iti tricycle ti amaw. Masadutak namin nga agluto itinal daw, Uncle. Iso adag itinalaka ama ka na dagos ti kang kanak. Ang madimot gayam iti salunat. Mga sawa ka na, tapno da para lutom. Kasano kumamang asawa ngay? Awan mo ti mayat kanya kabalasang. Agaram ka nga ron. Apay ti ko na babae pa, ti umasidagan ka. Guray kayo kadilangan, Kyle. Mga sawak to inton madanawon. Mayata. Tapno ang dagluto iti kanan. Agam no awan, ano sam ti agluto? Sana nasaya ti puro instant amakan. Ang dalaki mabalin mo nga iluto. Mayatan. Unang, Kyle. Nadidigra ako ni tinapasamak kanya. Iso adublitan ti panaganad kao. Ay, kwarog! Puro instant ngamin tikan ka na. Anya nga ita, si kamit laeng ti agsagara. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. Nalawabas si Titalon aminulaam iti manay, maribanang. Wen, mare. Naimbag lang nga da ilakok mo't Mabalin samot kanon amakalay. Agordera kuma. Ay, aguray pa'y, marikwanang. Patangkanak pa'y anaimbag. Tapno may mayat. Sa bagay may mayat no matangkan ang dagiti manay. Mano asako ti order mo, Mano asako nga. 5 kilo laang mat. Ati order. Kunak no may sa asako, tapno ad-adaw marikwanang. Gusto ko maano ada kwarta, tapno ilakok matidaduma. Ala, urayam to ti order mo, marikwanang. Asino nga tatikanayon nga umay at taktakaw kadagiti manay? Kita man inteng. Adda nang parparot kadagiti mulak amanay. Hunagag pa isa. Iso mo ilagayam anak kabandi kas ka dito'y nagtaktakdar. Asino mat ti saan amasuron? Di pa'y natangkanan dagiti bagas ti mulak amanay. Angam tinakaw dan. Sino mo't at nagtaktakaw? Asino pa'y no di dagiti makaammo nga damulak ditoy. Kahit mo asawan, pati siya, taamok nga damulam ditay. Si Kaman. Awan taamok dito. Agsawar kayo man analaingin ton rabi Unang, Kyle. Adangamin mang taktakaw iti mani amula ni Antay. Anya? Agsipot kay analaing. Tiliwan niyo no, da makita yun. Unang, Kyle. No, asino man dagita nga agtatakaw. Nalangan mo nga aggapo iti sa bali a lugar pa lang. Masigurado kakalugaran tayo matladay ta. Imposible mat nga umay dito iti agga po iti adayo a lugar. Anya, matikastuin na biyag Awan pa si dain may. Adda tarong kan ugot ti kamutay. Isaw ti si daun ta. Hingga nga ron iluto man. Tanay, mabisina ka. Agtutor ka mo ta. Kay masam to ti agluto Tapno mabsugak may. Anya, Ikami ti bugong. Bawang. Kanin namin ay napagpaimas tita. no kayat mo tinaimas. Bumangon ka ditan, tasika ti aglutaw. Anya? Inton mabsug ka. Si kantumay tagdiskitar iti pangrabyan ta. Amangan mo't wadamulam anatan, kwarog. Ay, adda karabasa. Adda patani. Ken adda pay pareya. Ay, numabaling. Yagmon diti tirsina kailakot Nangina ita tinatag. Bayam, agpurusak inton bigat. Tao may kunto ibati dito isturmaw. Agyamanak, di kagdanag. Numalakaw, itid ko amin ti bayad na. Sige. Tasayang Mike, numalungtot lang agpaiso dagi jay mulak. Wan. Amok adi mo matlakabaulan asidaon amin. Tagmay may saka.
Detay kayo pa'y laing da kayo amanay, ah? Ay, Tuyang. Nagadumit din ang ulam dito yaman eh. Tagtagaray. Pinarot ko na kita, kat inyag ko dito, tapno ituloy dati matangkanan, sakto alaon ti bagas da. Anya, ay mabalinggayang tikas ta. Ay, katuan na. Ay naglaing kan Tuyang. Ay, siyempre kapay. Anya ngay, anday nalam amasida. Ay, ada. Siyak pa'y ko na. Anyamot nga, itinalam asidaan. Ada karabasa. Patanay. Parya. Kinugot ti parya. Ay nagmayatan. Mala, agawa ang ngarog nga ilutaw. Da kayo kaditi ng puros kadagiti bunga ti pataning. Pariyakin karabasay di arubayan ti balay ang kain. Ay, awan amok iti bagbagam ko araw. Ha? Ay, sino nga itinangtakaw kadagi jay? Daka mo diyan mo nakita. Numuna ta ultimo bulong ti pariya katinala da. Ha? Ay, masuruna. Sa anak ba't na imaut no dumawat da kanya. Agtatakaw nga ron dumawat. Una niya. Ay tiarami din yaw. Agsipot kayo analaing no asino day ta nga agtaktak. Ay na, inteng. Adamanin ng parot kadagiti mulak amanay. Pinarot damanin. Ibusan damat dagiti mulak. Apa ngay? Saan pa'y mat anatang kanandagiti manim? Day tangarod ket. Sayang lang dagiti mulak amanay. Ay unay laki day tanga aramid dagiti agtatakaw. No kayat dati mangan iti manay. Agmula da kumamot Saan laang asikat tinatakawan? Oray ni Kwarong. Anya? Parutom amin dagiti mulam amanay, maray? Wunan. Ibusan matan dagiti agtatakaw. Tay order ko di mo liplipatan. Wun, ngamnay. Jak maipasigurado anatang ko ng daamin. Pilyam tulatan aji mayat. Anya nga iti isarunom nga imula. Sukatak iti kamote. Ay, day taman ti sukat ko nga imula. May mayat manin Adda order ko ket anak duduma akamuti nga imulak. Ay huwan maray. Tapno ammom. Nangina ti presyo ti kamuti ita. Awan ka din ni pare inteng, maribanang. Unyag paisaw, maribanang. Ay, awan ni inteng ita. Tadadarayan da amiting. Kastaya. Iso ada kayo kan ni Kwarog ti agabot. Taday talatan agmula iti kamuti ti aramidan mi kani Marituyag. Unan tay. Nalaklaka nga agpaiso no kastoy ti aramidan tayo. Sige, panawan kayo pa'y atain nakagluto iti mamerienda kan mainom. Sige lang, maribanang. Makamu kami dito yan. Aslakaano la day di panagmula tayo. Ita mabalinin ang makalay dagiti mula tayo akamutay. Nuwin nga rod. Ay na, sapay la ko matamatumpungan tayo tinangi na apresyo ti kamuti. Jesus, ano ti kamuti ang makan? No, agapit ka. Ay, salbag ka. Sana para makanla ang dagita. Aglako No ada gumatang di ada makan. Dagiti mula mamanay, Tuyang. Nagango damot amin ay. Talaga ngayong gagara. Nasaya at magnukas ta. Ay katingkalaan na. Taikirugmag. Nalipatan sa amin tayo. Ay. Saan? Indulin ko talaga. Taramanan taman mo timula ni Maribanang amanay. Nagitimula da ka mo tay. Mabalinsan ang makalay. Mano ka din abulan, manipod tinangdanan na tayo ang nagmula. Wun! Mabalinan! Dadakkel nga tanti bagas na. Diyak mo Tadyak pa'y mo nakita. Ay padasin man kiday ti mapanagkalay. Barang adda makalay. Ayunan niya!
gumatangak man iti flashlight mo, marikwanang. Pangusaram ka, day. Rumwarak man inton rabi. Gwarjak man dagiti mulak akamote. Ha? Adda nga min agtaktakaw ka dagiti mulak kat. Ha, rugiyan damanon. Nagturad ka matan no kastamaray. Masurunak lang amin. Tadi da matiltiliwan dagiti agtatakaw. Anya? Ay, pangasimbanan. Siya konti rumwar. Saan asika? Masiguradom nga rod, makita yo ti agtatakaw. Ay, doon purita nalibtakak. Para makita. Di ka kadiagda, nagtakadwak dakwaraw. Nasaya at nga rod no kasta. Intay. Ay, duktalan mi ti agtatakaw. Ay na. Nagdadakkel dagiti bagas ti kamuti ni Maribanang. Ay, wala niya. Ay na, ay nag-masin na ka ng tuyan. Una, ala, isagana mong ti kaldiraw. Tamangiling taak man iti kanta. Mala, mabitlaing. Ilingtam ti daduma. Taramidag may takamuti kiyaw ti daduma. Wun, sana balay. Tano maibos. Agsubli at Ay tumanay. na, magagaran ak laki ding. Manuatawin na jak nakaraman iti kamuti kiyaw tuyan. Ay na, nabsugak mo din tuyan. Ay na, nagsagit pa yung tiyan gaw. Ay na, Anya, naimasak mo tintinangan iti bagas ti kamuti. Ay nagimas tumay. ay basol mo ah. Nagkuna ngamin nagbusog kay ti kastaunay. Ay, ituro ko mampay. Uray ta, kabus ti bulan ita. Anya, Inton rabe, siyak tumay ti mapanagkali iti bagas ti kamuti da parinteng kun Maribanang. sigay. Taburasak mo dagiti bagas ti mula ni Kwarog. Sige, kadwam to talama. Tapno dabas tuta. Ay, kabus ti bulan ita arabi ay. Iso makitak no adda tao di tatalon. Aminulaan ni Banang iti kamutay. Ay, ada tao nga agturong ditay. Ay, aglam mo kakastig po pa. Agtatakaw lakit di dayta iti bagas ti kamutay. Ay, no iso dayta, teliwon min. Hanggang, Ha? nakita yo ka diti nakita. Ay, wen, nakitak. Ay, agaridam kayo. Ay, teliwon tayo dayta no agtatakaw. Arigladaw ang kang. Isugayam nga awan iyag ni Kwarog abagas timulan na. Tagayam, taktakawon yaw. Ah, ay namari ko anang kasyanda kumaa. Ay, urayam ni Kwarog, kan ni Kapitan. Kay sudan to, timakambukan ka. Ha? Nagkuna nga min ayang agtakaw kayo, iti diyo ko ko ah. Kayo kayam tagtakaw ka dagiti mulam ya. Ay, Kwarog, pakawanan na ka diya, pag-aasay. Nagrunrundak iti rinabi eh. Tagayam, agtaktakaw kayo matitimula. Kwarog. Tiliwan dagiti kakadwa ka barangay tanod ni nanatuyang anggay. Ay, nagpadan lakit din dagito nga agasawa. Ay, Kapitan. Ay, masika kada kami pare. Tulungan na kami kumaan. Kalpasan ti panagtaktakaw yun. Ay, kuha ngamin pare. Umapal kami kada iti adamulan ha. Daytakat ti kunak adakas nga apal. Nung nasayaat nga apal ko ma. Ay, mayat ah. Ay, agmula kay ngamin. Ay, pare. Agsagana kayo. Ide tay barangay hall nga agsasangaw iti ituding ko nga aldaw. Ay, saan ka di mo ito na pare? Nakababain. Naa, Adun taw ti makaimatang. naa. Ay, agpakpakasi kami ha pare. Ano ba balay? Ija iton balay di pagsasaritaan tayo. Datayaw. Please pare. Anya ti ar-aramidem dito'y marituyan. Ha? Maribanang. Imayak, taijay tayo barangay hall nga agsasango itang aldaw. Saan ang mabalin adito'y balayaw ti pagsasangwan tayo? Ay, maray. Na,
Nagango api noon ti manida giti adda ditoy Ay, ikwa, Lukasta! Maribanang. Sika tinang parot kadagiti mulak amanay. Ay, Maray, pakawanan na kuma. Ah, Akluno ka siya, Maray. salbag kakit de marituyan. Song batam daytoy ngay naramid mo. Action ka kayo magsagsagay! Makatitilang kayo! Maray. Ay, wait. Sumardeng kami, Maray. Ay, Very good! sumardeng akmuton, Kapitan. Eh, di kagda nagtabagbagaan kayo laang. Awan ti dakis, nga ramidin mi kada kayo. Salbag kayo kitde. Nagasat kayo takas talaang ti ibaga ni Kapitan. Ay, agyaman kami, Paray. Bigbigan mi abasol mi ti amin. Tangay bigbigan damay at nagbasol da. Nawaya, ti siya sino man amang bagbaga kadagitaw. Inton maminsan, agmula kayo matgamin. Marituyan ken paribadong. Tapno saan aday takaw ti aramidin yaw. Pudnutin ako na ni Antibanang. Isungag mula kayo umitain. Ado ti binig ije balay. Padawatan kayo ano kayat siyaw. Ay, alaman nga ron, Kwarog. Talagang agmula akmet itan. Ay, uwan man, Kwarog. Maribanang, agmula kami umitayin, manipod ita. Tapos saan kami nga agtaktakaw. Nasayaat. Ta oras nga ulitin nyo manan. Ay, mamulta kayo. Kan ipabalod da kayo. Ay, nanatuyang kantatabadong. Bakit kinlakay kayon? Ngam day tapay na ti aramidyo, agtakaw. Ala, sigay! Dinan, tinagdibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Anything! Ni Kapitan! Anything! Wanted house girl. Kuna na ba't ba nang? Wen, apay ka de, inteng. Nung nga agbirok talaangan iti amamuta. Anya, Agbirok ta iti kalugaran tayaw. Akayat dati agkatulaw. ay jakayat ti kalugaran tayo. Ah, Ang mga no, karaawid no kwa. naa. Ay paipaskil ko na ito ijay ilay. No adda agpresenta, di umay ditoy. Ipilit mo talaga ti kayat mo. Jak nga rod kayat ti amamuta nga agbalin akatulong ta, inteng. Nakitak mo't ni Maribanang ang nagpaili, Kapitan. Uwin, mapanakano ipaskal. Nga agsapsapol iti katulong na. Anya, Kuna nga aguray pa'y kuma. Agsapol kami iti kabagyan mi. nga agbalin akatulong yaw? Ay, iwan mayat na amamuyong matlaang ti agbalin akatulong yaw. Sabalit ti kayat na. Sapay ipilit na. Sa bagay, saan matkit di adaw dawatan? Ngam ada nga mintay matumpungan no maminsan ama di ti ugali na akatulong. Agsapsapol mo gayam da angkel mo iti agbalin akatulong da, Kwaraw. Wal na natuyang. Ibagam kini angkel mo nga intayin, tasyak laungan ti alaan da. Saan mo da kayat ni Antibanang ti taga-ditawi? Sabali ti kayat na. Anya, Nunyang kail, awan parikot kumana natuyang. ay salbag di dayta. Inton kwan makapili da iti maday. Nagsapol kayo langan iti sabali ang mabalin nyo asarkan na natuyang. Sayang at talaga. Agpresenta ako ma. Ngam, ay una yan. Mapilit mo nga rin ida, no sabali ti kaya dangalay. Awang kiditi ko na da at tumulong damit iti kalugaran da. Nya, mayat ko ma. Tapno sanak pailang nga agpliti ama pan agtrabaho iti sabalay. Una, na ito lang magnaka ama pan agtrabaho, kas katulong da. Ay, awan mo tinagdumaan ti taga dito'y kanti adda iti adayaw. No sika, awan. Tangam no ni Maribanang, adda. Susan gayam tinagan mo.
Uwan, ma'am, babanang. Sige. Tikayat ko. Aramidem amin, dagiti maaramid dito'y balay. Uwan, ma'am, babanang. Talaga ka di akas tati panagsaom. Sana balay, Susan. Ma'am? Tinasken, maaramid mo amin at trabaho dito'y balay. Mare, dituyak man pa'y sangot ti tersenam nga agis tambay. Maribanang, awam mo dakes na. Ay, agyaman ak, Mare. Ken, gumatangak man iti may sabungon at chocolate. Tay nginginaan Mare. Sosyal ko naman. Ay, talaga akas taak, Mare Kuhanang. Naimbag ka pa'y maribanang. Maritoyang. Tadda ka laang dito'y tersina nga gis istambay ita. Ay, kakaisuna nga itaklang anawaya, Marituyang. Una, taddan katulong yaw. Imbag ka pa'y Ay, Susan, saan pa'y asim mang kwet ni Banang? Awam pa'y mat, kapitan. Aldawon, nakaluto kaan. Ay, huwan, kapitan. Itay pa'y Ay, awan pa'y mo ni Banang. Duwatan nga agsangaw, amangan. Kapitan? Kadoan na, kwet. Nakababain kada kayo, kapitan? Ay, saan? Nabayag kan dito'y. Ang mabain ka pailaan. Kapitan? Ay, umay kanta, agsango ta amangal daw. Sige man lalaangan, kapitan. Di kay ka di agawid itay kay balayaw, antay. Saanen, kwarog. Itulod nak ijay ile. Ijayak amangal daw. Sa bagay, naimas ti makani di restaurant. Kakaisuna anawayak itan. Kasanungan niya ang kalinteng. Di ka di awagan. Ay, bayamon. Sana balay, tadamot ni Susan ijay ang mga sikasukan kwa na. Sa bagay. Ay, anyat serbina anangalak iti katulong. No siyak pa'y lang ti makakaam mo iti maobra ije balay. Ay, agaliwak sayak mat manipod addan katulong ni maribanang. Kunam lano asino mo't nakabaknangan ka na. Ha? Umapal ka man siguro kay ni Maribanang. Sanak nga umapal. Ibagbagak lang tiyag paysaw. Pudno mga man. Apay nga minaya. Una, taday talag tugtugaw samot tentar aramidon na. Kita niya ko matibibiyang mau nukas tamang dila. Day talag paspasyar dita. Ag tugtugaw dita. Kan ag papapintas tiyag aramidon na. Kahit adda nga ro din katulong da. Adda mga rami da, ngiti aming nga obrada. Awan man ni Banang. Ay, rabin nga di pa nagawin. Jak mo, kapitan. Nasapa mo't rimuar itay bibigat. Ay, papanan na aya, tadi matatao dito yung balay. Orayin nyo kadipay, kapitan. Ay, saan? Agao ka, tamang rabiitan. Sige, kapitan. Ito gayo pa'y lang siya kunti makakaam mo. Nukas itiar aramidam ni Banang. Ay, nasayaat ko ma. Kapitan. Malata, sana balay. Mapnakakmat ki di iti serbisyo nga ipapaay mo kanya ka. Susan! Yaman na kapitan. No, kasta. Wen, Susan. Inawat ko ti honorarium ka. Ay, nasaya at ngarod kapitan. Kita ba? May 1, 2, 3, 4, 5. Atoy. Tip mo day ta. Limagasot pisos? Agyaman na kapitan. Magustuak namin ti trabaho.
Itulod nak, ijay balay. Ha? Nabartek kayo, antay? Iso nga rod ako nak nga itulod nak. Tadyak ka ba ulan timag na? Ay, sige, antay. No problem. Ay, utagag pala ang tipletik iti tricycle mo Kaawan kwarta. Anya? Nagtapaggatang yu iti arak. Ngamawan pagpliti yaw. Di kagdanag kwarog. Bayadak taon no sumangpet ta. Uwan mo ta, antay. Sige, pandar mo ti tricycle mo. Kaya't kon, tiagawid. Tarikla daw, antay. Apay nga itakala sumangpait. Anyat orasan. Napasubo akan nakiinom ka dagiti ko kumare. Anya mo datang aramid mo? Di kagdanag. Tain tulod nakmat ni kwarog. Ang bagta nakaring kaya, awan kail. Ay, agyaman na tayong tulog mo ni Antay. Awan ang yaman na ang kail. Ay, nagbayad din itiplete na uno saan. Ay, saan tayo? Tawan ka nung magkwartahan na ang kail. Ay na, ay sus! Ay, nagpaglumot ti idluto mo, Susan. Apo, Talaga nga, iinrandak para kada kayo, kapitan? day taman ti kayat ko, Susan. Mabiit lang ta. Itimplaan kayo iti kapiyo. Ay, sige, ta magustuha ka, titimplang. Agyaman na, kapitan. Ningay mambanang. Ay, maturog ta na bartek edi rabay. Ang bay amot. Sige, mamigat kayon. Ta, inak isagana ti danom, apagdigos yo. Kakalpasan na, plansya at ti badayo, kapitan. Ay, sige, Susan. Talaga, napartak ti panagunggunay mo, Atayo mo pa iti machine. Ayan din, Teng, Susan. Na paano ni Jay barangay hall? Mambanang, apay ka din? Awan. Oh, sikati makaamon diti balay. Rumwarat. Sikati makaamo? Mambanang? Naabakak iti sugal iti kalman. Masapol a makasubutak ita. Anya? Pakanamdag iti baboy Kalpasan na. Agdalos kan aglabaka. Ay, wan, mambanang. Masapol nga agsubliak iti pagsusugalan ita nga alda. Si kagayam tagnagan iti Susan, akatulong damaribanang ken kapitan. Wan, nana, apay ka di? Nagasat ka, kasi katiin nalada akatulong da Susan. Anya? Iso alalay nga ma, amangan do si kapay ti iso ka ni kapitan ken ni maribanang. Aw, dinagasgasat ka manan. Ay, anya! Pangaldawan ngayon awan pa'y lang ni Banan. Mamang restaurant da siguro kapitan? Naimas ti luto magusto ka, Susan. Agyaman na, kapitan. Itimplaan kayo iti kakapiyo. Mangantaki di Susan. Itay kapay, di makatal na. Siya kung tagtimpla iti kapek, nakakaasi kamay. Saan, kapitan? Siya kon? Trabaho ti mga sikaso kakakada kayo? Amok no apay. Siguro, kayat mo, ngay kang kamanin iti tiplo. Ni, kapitan mo't, amo nakit din. Ay, anya ti kayat asawan day tapanagin, inisem yo adwa. Ha! Adto'y ti sweldom iti makabulan.
Agyamanak, mambanang. Kat kalpasan na, mabalin mo ti agawid ija lugar yaw. Na, ay banang. Sana kasta Asino nga iti katulungan tano pagawid mo ni Susan? Di ka agdanag. Tasyakon, ti makaam mo, dito balay. Aguray ka man. Ha! Ne. Apay kasta ti panagkitam kada kami ka ni Susan. Agsipod, tadyak magustuhan ti panagin inisem yo adwa. Naku matidakis na ngay. Ha! Amok pa yan. Amangan mat, no ada plano yung aramidan. Ay. Do not pollute my innocent mind. Nay, sobra ka na. Awanan ni Maribanang nga umay agis-istambay ditaw. Awanan Maritoyang, tamakumikom itan iji balay da. Kasano, pinapanaw na kano jay katulong da. Gaputa agimon. Anya, Nasayat mat. Tapno saan akas laasino ditabak nang. aday ta kamanin ako nak Marituyang. Di ka kat agpresenta no kayat mo. Ay saanon, amangan no pagimunan na mo ni Maribanang. Narigatan. Ay mga laka iti katulong dito'y balay. Kalpasan na, agimon ka. Ha? Kasano ajak agimon? Kat nagsam ti panangis-isam mo kan kuana. Na, Nangag ko pa'y, ngay ikam gayam ititik ni Susan. natural lang maragsakan iti kinagagid na. Ay magusto at ti trabaho na. Sana kaskan ka. Na, anya ti kayat mo asawan? Uray kas dyan ni Susan. Nasaya ti aramid na. Amo na, ti ubra dito'y unag ti balay. Ha? Sana kaskan ka, day tagis istambay laan. Ken agpapapintas, ken makisugsugal, ken agbarbar tekter aramidam. Gaputad da katulong mon. Adta na panunot ko ba daw? Anya day ta? Anya nga tano si kalaangan ti agpresinta katulong da kapitan. Anya, inukunam mo itadida kayat ti kalugaran da. Ay kat padasan talaan bareng kayat ni Maribanang. Sa bagay, masadutag mo ito, nagbangbang ka, tuya. Siya ko ma, nga may mayat no si katalalaki ka. Apay, talaga pinagimunan na, ti katulong daan ni Susan. Wan nga raw, isuasikan ti agpresinta. Ay, agawid ang arodin, paray. Di kayo magalay ti katulong yan. Ay, saan ka nun? Kuna ni Banang pare. Malahin ang arodin. Ay, napanan. Apa, di mo la inawatan ngay. Ay saanan? Napanunot ko asyak ti rombang ang mga ramid ka na giti pagrebengak dito balay. Ay, very good no kasta. Tadi ka laki agis istambay di takal kalsadan. Ay, wen inteng. Kat di kagdanag. Manipod ita. Siya kung timang serbikan ka. Kan mga ramid ka na giti trabaho dito balay. Ay, rumbang lang Tawan mo't aramidam. Dahil talagis istambay kan agbisbisyo. Ay saanan inteng. Agbalbaliw ako. Ay nanabanang. Saan ngamin anasaya at ang mga kayo iti katulong nyo? Tapno nawaya kayo lang, amapan agis istambay. Makisugsugan, wano anya pa idita. Aramidan nyo kitdi, iti pagrebengan nyo, iti balayo. Ngam sakbay na, kaya't may mga nakablaawan ni Sir Ricky Dawe, ditalitang pakdan. Ala sigay! Dinang tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Thank you.